Kiwanuka nyuma ya extraordinary pass ivuye kwa Hakim Kiwanuka, Arias Bodaboda, Arias Gisamagwe, tereka pasi ya kwa William Tokimel, yikoze ibicu arasama icyo bita raketi yariya ebyara kimwe Police 0 pedale nziza ya Kiwanuka ukoze control n'ukuguru kw'ibumoso arangije arapedera asa n'ufrennyemo gatoya. Christian asigara akumbagurika hasi. Kiwanuka arangije areba aho William Mutogi ahagaze azamura baro iri kuri Tandi, arangije umupira agura muri box cyase muri penalty. William Mutogi arazamuka ku burebure nk'ubwa metero ndetse na santimetero zigera kuri 70, arajetambika mu kirere aje kuba umupira kitwa bicycle kick muzamu witwa Rukundo Nezimene yamenyana umupira unyuze igitego yiteguye